салом бинандагони гиромӣ, барномаи иттилоотии вақтро аз телевизиони душанбе манзуратон мегардонем. Дар студия бо хабарҳо Валиҷон Шарифзода. Дар оғоз сархати хабарҳо. иштироки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маросими гулчанбаргузорӣ ба муносибати Рӯзи Ғалаба дар ҷанги бузурги ватании солҳои 1941-1945 дар боғи Ғалабаи шаҳри Душанбе. савдои одамон ва масъалаҳои пешгирии он. баргузории ҷаласаи комиссияи байнидоравӣ дар ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе. дар якҷоягӣ бо мақомотҳои дахалдор корбарӣ намуда ва пеши роҳи савдои одамонро гирем. тақвияти ҳамкорӣ бо мутахассисон аз кишварҳои гуногун дар боғи ҳайвоноти пойтахт. ин навбат бо намояндагон аз шаҳрҳои Екатеринбург ва Алмато. В 1967 году, мне было тогда 7 лет, я была здесь с родителями в гостях. шарҳи пурраи хабарҳо. 9 май президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади иштирок дар маросими гулчанбаргузорӣ ба муносибати Рӯзи Ғалаба дар ҷанги бузурги ватании солҳои 1941-1945 ба боғи Ғалабаи пойтахт ташриф оварданд. сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи кишвар генерали артиш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ва вазири мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон генерал-полковник Собирзода Эмомалӣ истиқбол гирифтанд. қабл аз иштирок дар маросими гулчанбаргузорӣ президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон муассисаи давлатии боғи Ғалабаро ки аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе таъмиру навсозӣ шудааст, аз нав ба истифода доданд. 9 май президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади иштирок дар маросими гулчанбаргузорӣ ба муносибати Рӯзи Ғалаба дар ҷанги бузурги ватании солҳои 1941-1945 ба боғи Ғалабаи пойтахт ташриф оварданд. сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи кишвар генерали артиш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ва вазири мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон генерал-полковник Собирзода Эмомалӣ истиқбол гирифтанд. қабл аз иштирок дар маросими гулчанбаргузории президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон муассисаи давлатии боғи Ғалабаро ки аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе таъмиру навсозӣ шудааст, аз нав ба истифода доданд. баъди боздид аз осорхонаи боғи Ғалаба ва шиносоӣ бо намунаҳои қаҳрамониву фидокориҳои фиристодагони Тоҷикистон дар ҷанги бузурги ватанӣ, роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба корҳои навсозии пурра ки бо сифати баланд иҷро шудааст, баҳои баланд дода ба раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ва иҷрокунандагони кор арзи сипос намуданд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчунин барои идомаи корҳои навсозӣ дар боғи Ғалаба дастуру тавсияҳои иловагӣ доданд. дар ин рӯз майдони баргузории гулчанбаргузорӣ идона оро ёфта, ҳайати шахсии оркестри ҳарбӣ ва иштирокдорони маросим саф кашида буданд. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба поси хотираи афсарону сарбозон ва ҳамаи онҳое ки дар он ҷанги пурдаҳшат ҷоннисор кардаанд, дар назди оташи ҷовидон гулчанбар гузоштанд. бо гузоштани гулчанбар ва гиромидошти қаҳрамонони мардуми тоҷик, сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон равони шаҳидони ватани азизи моро шод намуданд. дар ин рӯз раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ, раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Идизода Файзалӣ аз маҷлиси олӣ ва сарвазири кишвар Қоҳир Расулзода аз ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар назди оташи ҷовидон гулчанбар гузоштанд. ҳамчунин
از وزارت مدافعه و دیگر ساختارهای قدرتی، سابقه‌داران جنگ بزرگ وطنی، کورپوس دیپلماتی مقیم شهر دوشنبه و پایگاه حربی 201 فدراسیای روسیه در جمهوری تاجیکستان در نزد آتش جاویدان گلچنبرها گذاشته شد. باید گفت که باغ غلبه در تپه‌های قسم شمال و شرقی شهر دوشنبه واقع بوده یکی از مهمترین مجمع‌های یادگاری و موضع‌های تاریخی و فرهنگی پایتخت تاجیکستان میباشد. انشاءات باغ غلبه در شهر دوشنبه یکی از مجمعه مهم تاریخی و فرهنگی به حساب رفته، همچون رمز احترام و ارجگذاری به خاطره اشتراکچیان و قربانیان جنگ بزرگ وطنی بنیاد گردیده است. ساختمان و آبادسازی این مجمعه به دوره اتحاد شوروی در سالهای 1970 1980 راست آمده با مقصد جاویدان نگاه داشتن نام قهرمانان و بلند برداشتن حس وطن دوستی شهروندان تأسیس داده شده است. در دوران استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان تحت سیاست سازنده و بنیادکارانه راهبریت عالی سیاسی کشور و با اقدامهای سازنده رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی به حفظ و احیای میراث تاریخی و فرهنگی توجه مخصوص ظاهر گردیده یک قطار کارهای آبادانی و از نوسازی عملی کرده شدند. از جمله باغ غلبه با در نظر داشت طلبات معاصر پره از نوسازی گردیده، سطح و صفت انفراساختار و نمود ظاهری آن به طور نظررس بهتر کرده شد. جهت تأمین اجرای قرار رئیس شهر دوشنبه فرمایش مؤسسه دولتی ریاست ساختمان اساسی مقامات اجراییه حاکمیت دولتی شهر دوشنبه کارهای ساختمانی و از نوسازی آغاز کرده شدند. کارهای ساختمانی ماه نوامبر سال 2025 آغاز گردیده ماه اپریل سال 2026 به انجام رسانیده شد. در روند کارهای ساختمانی و از نوسازی زیاده از 150 نفر متخصصان محلی از جمله مهندسان، معماران، متخصصان ساختمان و دیگر کارمندان تکنیکی جلب گردیدند. این نشان دهنده از سهم نظررس نیروی مهنتی محلی در عملی سازی چنین لایحه‌های مهم شهادت می‌دهد. همزمان باید قید نمود که اکثریت مصالح‌های ساختمانی استحصال وطنی بوده. استفاده آنها نه تنها به بلند برداشتن صفت کارهای انجام یافته بلکه به دستگیری استحصال کنندگان داخلی و رشد اقتصاد ملی مساعدت نموده است. در دایره کارهای از نوسازی یک قطار تدبیرهای مهم عملی گردیدند، از جمله تعمیر و برقرارسازی راهروها و میدانها، از نوسازی عنصرهای معماری و آرایشی، بهتر نمودن حالت سبززارکنی و کبودیزارکنی، تجدید روشنیدهی و انفراساختار مهندسی، آبادانی محیط اطراف و فراهم آوردن شرایط مساعد برای استراحت شهروندان و مهمانان، ساختمان 2 عدد گارلیف ریلیف برجسته که یکی به موضوع فرانت جبهه و دیگری به عقبگاه بخشیده شده سهم جنگاوران و مهنت عقبگاه را تجسم می نماید. با شرافت و دستگیری های پیوسته مقامات اجراییه حاکمیت دولتی شهر دوشنبه اینچنین توجه خاص به مسئله های حفظ میراث تاریخی باغ غلبه با مقصد ارجگذاری به خاطره گذشتگان و گرامی داشت قهرمانان ملت در سطح بلند از نوسازی گردیده نمود ظاهری و شرایط آن مطابق به طلبات معاصر کلاً تغییر داده شد. 9 مای در قصر ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با روزنامه‌نگار اگنتی اطلاعاتی سینخوای جمهوری مردمی چین ان سیاومن مصاحبه انجام دادند.
роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба саволҳои хабарнигор атрофи ҳолат ва дурнамои муносибатҳои Тоҷикистон ва Чин муколамаи сатҳи олӣ ва баланди ду давлат, дастовардҳои асосии созмони ҳамкории Шанхай, робитаҳои Тоҷикистон ва Чин дар чаорчӯби ин созмон, самараи иқдоми муштараки бунёди камарбанди иқтисодии роҳи абрешим, вазъи амну субот ва рушд дар минтақаву ҷаҳон, тавсеяи робитаҳои гуманитарии ду кишвар аз ҷумла дар марказҳои Конфутсий ва коргоҳи Любани Чин дар Тоҷикистон ва дигар масъалаҳои мубрами ҳамкорӣ посух доданд. дар асоси нақша чорабиниҳои муштараки Вазорати Мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳои кишвар имрӯз дар тамоми гарнизонҳои ҷумҳурӣ бо иштироки навазкарони қисму воидҳои ҳарбӣ ки дар мавсими навбатии даъват шомили қувваҳои мусаллаҳи мамлакат гардиданд, чорабиниҳои тантанавӣ қабули савганди ҳарбӣ баргузор гардид. Чорабинии мазкур бо иштироки сарбозони қисму воидҳои ҳарбии Вазорати Мудофиа дар ҳудуди гарнизони Душанбе дар муассисаи давлатии майдони Истиқлол ва боғи ғалабаи пойтахт ба таври шоиставу хотирмон доир карда шуд. гузориши ҳамкасбонамон аз раёсати иттилоот ва робита бо ҷомеаи Вазорати Мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон. таърих исбот намудааст ки дар ҳама давру замон ҷавонони худогоҳ, хештаншинос, далеру ҷасур ва нотарс барои муҳофизати марзу буми ватан ҳамчун сипари боэътимод хизмат намуданд. имрӯзҳо низ бо шарофати истиқлолияти давлатӣ дар доираи дастуру ҳидоятҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳ генерали артиш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон фарзандони бонангу номус баҳри ҳимояи марзу буми кишвари азизамон омодаи хизмат мебошанд. خیلی شاد از آن هستیم که امروز ما نوازکاران به صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان داخل میشیم و سوگند حربی را قبول می‌نماییم. می‌نداری صمیمانه خویش را به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان می‌رسانیم که سال تا سال برای ما نوازکاران خیلی شرایط‌های خوب و زمانوی را فراهم می‌آورند. با شرف خدمت فرزندان در راه حمایت از وطن و با مناسبت سوگندیادکنی نوازکاران امروز باغ غلبه پایتخت فضای عیدانه داشت. در این میدان رمزی نزدیک 500 نفر نوازکاران دعوت بهاری سال جاری که کورس کوتاه مدت جنگاوری جوان را در قسم‌های حربی حدود گارنیزون دوشنبه از خود نمودند، بهر آماده بودند با اجرای وظیفه‌های سربازی و خدمت با شرف و صداقتمندانه به خلق و وطن سوگند حربی یاد نمودند. در چاره‌بینی مذکور مسئولین وزارت مدافعه، نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه، کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، سابقه‌داران قوه‌های مسلح، پدر و مادران و نزدیکان و پیوندان نوازکاران اشتراک داشتند. در قسمت اساسی چاره‌بینی با امر کماندانت حربی گارنیزون دوشنبه سربازان از قسم‌های حربی 16 772 ستاد گنرالی قوه‌های مسلح جزو تام قوه‌های حربی هوایی و مدافعه ضد هوایی وزارت مدافعه اینچنین پالک تامیناتی و اداره‌کنی این نهاد قدرتی کشور در مرکز میدان برگزاری چاره‌بینی صف آراسته با ترتیب و طبق معیارهای پیش‌بینی نموده آیین‌نامه‌های عمومی حربی قوه‌های مسلح متن سوگند حربی را قرائت نموده تا ابد به خلق و وطن صادق بودنشان را ثابت ساختند. همین طور نوازکاران هر یک در نوبت خود نزد مهمانان سوگند حربی یاد کردند. آنها قول دادند که به سوگند یاد نموده خود همیشه صادق میمانند و همچون سربازان و جوانمردانی صادق وطن به خلق و وطن و این مرز مقدس خویش صافدلانه و صادقانه خدمت میکنند. در واقع سوگند این عهده‌داری و مسئولیت شناسی هر یک شهروند بوده، آن اجرای طلبات و مسئولیت است که خلق و وطن در نزد ما میگذارد. خوشبختانه جوانان ما همچون پیروان اصیل پیشوای ملت امروز در صف جزو تام ارتش ملی و دیگر ساختارهای نظامی کشور درس وطنداری و مردانگی آموخته وظیفه مقدس و پرشرف خود را با مسئولیت بلند اجرا نموده ایستادند. هیئت مهمانان و والدین نوازکاران ضمن سخن تبریکاتی خویش از دستگیری‌های همیشگی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با خوشنودی یادآور شده به جوانان صادق و سربلند در راه خدمت به خلق و وطن صداقت به پرزیدنت و حفظ منفعت‌های دولت و ملت برای کامیابی تمنا نمودند.
با چنین روحیه وطندوستی و محبت به این مرز مقدس جمع آمد مذکور ادامه یافته از جانب سربازان بتالون قراول فخری مشق‌های سفارایی یا خود دفیله نمایش داده شد. جمع آمد با گذشت نظامی هیئت شخصی تحت موسیقی ارکستر حربی در نزد آتش جاویدان به پایان رسید. در میدان استقلال پایتخت عزیزمان شهر دوشنبه مراسم باشکوه سوگندیادکنی نوسکران دعوت بهاری سال 2026 در فضای تنتنوی و روحیه بلند وطندوستی برگزار گردید. در این چاره‌بینی مهم حربی سیاسی معاون وزیر مدافع جمهوری تاجیکستان، راهبریت مقامات اجرایی، حاکمیت دولتی ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه و هیئت فرماندهی قشون‌های زودعمل قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان اشتراک نمودند. مراسم سوگندیادکنی با صدا دادن سرود ملی و وارد نمودن بیرق جنگی آغاز گردیده در قلب هر یک اشتراکچی احساس افتخار از وطن و احترام به ارزش‌های مقدس دولتداری را بیدار نمود. نوسکران که امروز لباس مقدس نظامی به بر دارند در نزد خلق و دولت سوگند حربی را یاد نموده قول دادند که برای حفظ مرز و بوم تاجیکستان صاحب استقلال تامین آرامی و ثبات و حمایت دستاوردهای ملی همیشه صادقانه خدمت خواهند کرد. تاکید گردید که خدمت حربی برای هر یک جوان مکتب شجاعت، جسارت و خودشناسی ملی بوده. جوانان امروز ادامه دهنده راه پرشرفی حامیان وطن می باشند. ذکر کرده شد که محض با شرافت سیاست خردمندانه راهبریت عالی کشور پیش از همه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و توجه پیوسته به ساحه مدافع امروز شرایط خدمت و تامینات اجتماعی خدمتچیان حربی سال از سال بهتر گردیده ایستاده است. در ادامه چاره‌بینی پدر و مادران سربازان نیز سخنرانی نموده از شرایط مهیا گردیده خدمت حربی برای فرزندانشان اظهار قناعتمندی نمودند. آنها برای دستگیری و غمخوری‌های پیوسته به سرور دولت و مسئولین جز و تام‌های قواهای مسلح منتداری صمیمی خود را بیان نموده تاکید داشتند که فرزندانشان امروز با روحیه بلند وطندوستی به خدمت مادر وطن آماده میباشند. در ادامه جمع آمد تنتنوی سوگندیادکنی نوسکران مراسم گذشت نظامی هیئت شخصی برگزار گردیده سربازان و افسران جوان با قدمزنی متنتن و انتظام نمونوی مهارت و آمادگی بلند خود را به حاضرین نشان دادند. گذشت نظامی به چاره‌بینی شکوه و شهامت خاصه بخشیده بازگوی آمادگی حامیان مرز و بوم وطن برای حفظ صلح و ثبات و امنیت تاجیکستان عزیز ارزیابی گردید. савдои одамон ва пешгирии он яке аз масъалаҳои муҳим дар сатҳи ҷаҳон ба ҳисоб меравад. бо мақсади мубориза бо ин зуҳурот дар шаҳри душанбе мунтазам чораву тадбирҳои судманд амалӣ карда мешавад. зимнан дар ноҳияи шоҳмансур ҷаласаи навбатии комиссияи ҳудудӣ оид ба муқоимат ба савдои одамон баргузор гардид. гузориши ҳамкоронамон бо пайгирии ин мавзӯъ омода шудааст. пеш аз оғози ҷаласа дар назди бинои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи шоҳмансур аксияи иттилоотию маърифатӣ доир карда шуд. дар рафти он ба сокинон, ҷавонон ва дигар иштирокчиён маводҳои иттилоотӣ, варақаҳо ва буклетҳо тақсим гардид. дар ин замина вобаста ба хатари савдои одамон, шаклҳои муосири он, роҳҳои пешгирӣ ва ҳифзи худ аз чунин хавфҳо маълумоти муфассал пешниҳод карда шуд. ҳамзамон ба иштирокчиён зарурати баланд бардоштани сатҳи огоҳии ҳуқуқӣ ва шаҳрвандӣ шаҳр дода шуд. дар идома дар толори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи шоҳмансури шаҳри душанбе ҷаласаи навбатии комиссияи ҳудудӣ оид ба муқоимат ба савдои одамон баргузор гардид. дар вохӯрии мазкур масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи шоҳмансури шаҳри душанбе намояндаи раёсати
вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе, сардорони шӯъбаҳои вазорати корҳои дохилӣ 1 ва 2 дар ноҳияи Шоҳмансур иштирок ва суханронӣ намуданд. Дар ҳафти ҳамоиш зикр шуд, ки муқоимат бо савдои одамон яке аз масъалаҳои муҳими ҳуқуқии ҷаҳони муосир ба шумор меравад. Ин падидаи номатлуб на танҳо ҷинояти вазнин, балки дағалона поймол кардани ҳуқуқу озодиҳои инсон мебошад. Инчунин дар баромадҳо зикр гардид, ки дар замони муосир истифодаи интернет ва шабакаҳои иҷтимоӣ аз ҷониби ҷинояткорон барои фиреби одамон васеъ истифода бурда мешавад. Муқоимат бо савдои одамон танҳо вазифаи мақомоти ҳифзи ҳуқуқ набуда, ин масъулияти дастаҷамъонаи ҷомеаи шаҳрвандӣ, созмонҳои байналмилалӣ ва ҳар як фарди ҷомеа мебошад. Танҳо тавассути огоҳӣ, ҳамкорӣ ва дастгирии қурбониён мо метавонем ин падидаи номатлуби ҷомеаи ҷаҳониро решакан созем. мақсад аз гузарондани ин гуна ҳамоишҳо ин ҳам бошад аз байн бурдани савдои одамон дар ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Савдои одамон ин ҷиноят аст ва қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон барои ин ҷазо пешбинӣ намудааст ва мо шаҳрвандонро лозим аст, ки ҳар яки мо бояд кӯшиш ба харҷ кунем, ки то ин ки баҳри пешгирии намудани савдои одамон корбарӣ кунем ва дар якҷоягӣ бо мақомотҳои дахалдор корбарӣ намуда ва пеши роҳи савдои одамонро гирем. Дар идома табодули афкори суодманд миёни иштирокчиён ва масъулин доир ба ин мавзӯи муҳим баргузор шуд. Пас аз анҷоми ҷаласаи комиссияи байнаидоравӣ, кормандони мақомоти милитсия ҷиҳати тақвияти корҳои фаҳмондадиҳӣ ва баланд бардоштани сатҳи огоҳии аҳолӣ як қатор чорабиниҳои иттилоотӣ ва маърифатиро роҳандозӣ намуданд. мақсадҳои баргузории чунин ҷаласаҳо ин пеш аз ҳама баланд бардоштани саводнокии онҳо ва кам кардани ин амалҳои номатлуб ва байни ҷомеа мебошад. Савдои одамон ин яке аз ҷиноятҳои вазнинтарин ва поймолсозии ҳуқуқи инсон мебошад, ки ба ҳаёт ва ҳуқуқу озодиҳои онҳо таъсири манфӣ мерасонанд ва мутаассифона гурӯҳҳои ҷинояткор бо истифода аз мушкилотҳои иҷтимоӣ ва зудбоварии баъзе шаҳрвандон онҳоро фиреб намуда ба ҳар гуна меҳнатҳои маҷбурӣ ва амалҳои ғайриқонунӣ ҷалб менамояд. Нахуст ҳамоиши соҳавӣ дар маркази сершуғулии муҳоҷират гузаронда шуд, зеро дар ин ҷо аксаран шаҳрвандоне ҷамъ омаданд, ки ба муҳоҷирати меҳнатӣ сафар доранд ва имкони рӯбарӯ шудан бо хатари ин зуҳурот мавҷуд аст. Кормандони мақомоти милитсия зимни тақсими варақҳои иттилоотӣ доир ба хатари ҷиноятҳои марбут ба савдои одамон маълумот манзур намуданд. Илова бар ин инчунин дар кӯчаву хиёбонҳои асосии ҳудуди ноҳия ва бозору марказҳои савдо, аз ҷумла бозори Ховарон, миёни сокинон, наврасону ҷавонон, донишҷӯён ва намояндагони касбу кори гуногун корҳои тарғиботӣ ба роҳ монда шуданд. Дар ҷараёни ин чорабиниҳо ба иштирокчиён варақҳои иттилоотӣ ва маводҳои фаҳмондадиҳӣ тақсим гардида оид ба моҳият ва хатари савдои одамон, шаклҳои муосири он, роҳҳои пешгирӣ, инчунин тарзи ҳифзи худ аз чунин зуҳуроти номатлуб маълумоти муфассал пешниҳод гардид. Ҳамзамон ба шаҳрвандон зарурати баланд бардоштани ҳушёрии шаҳрвандӣ, эҳтиёткорӣ ҳангоми ҷустуҷӯи ҷойи кор ва сафар ба хориҷи кишвар, инчунин ҳамкории фаъол бо мақомоти ҳифзи ҳуқуқ шарҳ дода шуд. Илова бар ин, дар ҷойҳои серодам ва нуқтаҳои ҷамъиятии ҳудуди ноҳия лавҳаҳои иттилоотӣ вобаста ба пешгирӣ ва муқоимат ба савдои одамон насб карда шуда, тавассути онҳо ба аҳолӣ маълумоти муҳим ва огоҳкунанда пешниҳод гардид. ин иқдом ба баланд бардоштани сатҳи маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон ва пешгирии омилҳои хавф мусоидат менамояд. ҳамзамон дар иншооти сохтмонӣ низ бо иштироки кормандон тадбирҳои иттилоотонӣ ташкил гардид. Дар маҷмӯъ чунин иқдомҳои иттилоотию маърифатӣ ҳамчун як ҷузъи муҳими сиёсати давлатӣ дар самти муқоимат ба савдои одамон арзёбӣ гардида, ба тақвияти корҳои фаҳмондадиҳӣ ва ҷалби бештари аҳолӣ ба мубориза бар зидди ин падидаи номатлуб замина мегузорад. ҳамин тавр дар ҳудуди шаҳри Душанбе бо мақсади мубориза бо ин зуҳуроти номатлуб мунтазам чунин чораву тадбирҳои судманд аз ҷониби мақомоти дахлдори соҳа амалӣ мегардад. имрӯз боғи ҳайвоноти шаҳри Душанбе на танҳо як макони фароғат барои сокинону меҳмонони пойтахт, балки ба маркази муҳими ҳифзу нигоҳдории ҳайвоноти нодир ва ҳамкориҳои байналмилалӣ табдил ёфтааст. ин муассиса ки таърихи чандин соларо пушти сар дорад, имрӯз марҳилаи нави рушду навсозиро таҷриба мекунад. инҷо боғи ҳайвоноти шаҳри Душанбе аст. Барои Светлана Прилепина ин макон танҳо як боғи ҳайвонот нест, балки як гӯшаи хотираҳои кӯдакиаш мебошад. ӯ соли 1967 дар синни 7 солагӣ ҳамроҳи падару модараш ба боғи ҳайвоноти шаҳри Душанбе
омада буд. Он вақт шаҳри Душанбе барои ӯ як шаҳри сабзу ором бо фазои гарму самимӣ менамуд. Пас аз гузашти 59 сол ӯ дубора ба ҳамин макон баргашт, аммо ин навбат на ҳамчун тамошобин, балки ҳамчун директори боғи ҳайвоноти шаҳри Екатеринбурги Федератсияи Русия. Светлана Прилепина дар суҳбати самимӣ бо мо аз эҳсосоти худ ҳангоми боздид аз Душанбе нақл кард. Ба гуфтаи ӯ пойтахти Тоҷикистон дар солҳои соҳиб истиқлолӣ ба таври назаррас дигаргун шудааст. Кӯчаҳои васеъ, биноҳои замонавӣ, боғҳои сабзу хурам ва фазои ороми шаҳр таваҷҷӯҳи ӯро ҷалб кардааст. ӯ ҳатто аксҳои нодиреро, ки соли 1967 ҳамроҳи падару модараш дар боғи ҳайвоноти шаҳри Душанбе гирифта шуда буданд, ба мо нишон дод. Впервые в зоопарке в своей жизни и в своем детстве я была именно здесь у вас в 1967 году. Мне было тогда 7 лет. Я была здесь с родителями в гостях. И первый зоопарк, с которым мне пришлось посетить, это звучащий в то время в Советском Союзе известный Душанбинский зоопарк. Мы подписали договор на формирование, завершили тем самым формирование репродуктивной пары тяньшанских медведей. До этого год назад мы привезли самку из Алматы. Затем куратором нам была порекомендован самец из Душанбе. И сейчас, вот, подписав все документы, мы формируем пару, и у нас будет репродуктивная пара в России молодая, тяньшанских медведей, это исчезающий вид, для нас он очень ценен. Вы знаете, город неузнаваемо изменился, ну, конечно, тот город был город детства, а сейчас это совершенно уникальный город со своим лицом. Я была во многих странах и видела много столиц, вашу ни с чем не перепутать, ваш город, потому что совершенно уникальные здания. ба гуфтаи масъулин, сафари ҳайати боғи ҳайвоноти шаҳри Екатеринбург ва Алмато ба Душанбе бо мақсади густариши ҳамкориҳои байналмилалӣ анҷом дода шудааст. қарор аст миёни ин муассисаҳо ҳамкориҳои дуҷониба дар самти ҳифзи ҳайвоноти нодир, табодули таҷриба, омодасозии мутахассисон ва ворид намудани намудҳои нави ҳайвонот ба роҳ монда шавад. имрӯз боғи ҳайвоноти шаҳри Душанбе бо чандин боғи ҳайвоноти кишварҳои Осиё ва Аврупо ҳамкорӣ фаъол дорад. аз соли 2017 ин муассиса аъзои ҷамъияти боғҳои ҳайвоноти Осиё ва Аврупо мебошад. Ба гуфтаи мутахассисон, чунин ҳамкориҳо на танҳо барои табодули ҳайвонот, балки барои омӯзиши таҷрибаи пешқадам дар самти нигоҳубин ва ҳифзи муҳити зист низ муҳим арзёбӣ мешавад. В рамках сотрудничества между Алматинским зоопарком и Душанбинским зоопарком были переданы пара амурских тигров, которые благополучно акклиматизировались и живут в условиях Душанбинского зоопарка. Эти тигры были переданы с Алматинского зоопарка. Поэтому мы с Душанбинским зоопарком сотрудничаем уже давно. У нас очень тесное сотрудничество. Но благодаря, допустим, тому, что зоопарки между собой по регионам объединяются, Евроазиатская региональная ассоциация зоопарков и аквариум объединяет многие зоопарки, расположенные именно на этой территории. Поэтому вот в рамках именно этого сотрудничества мы обмениваемся животными, пополняем коллекцию в своих зоопарках. дар доираи ҳамин ҳамкориҳо таи солҳои охир ба боғи ҳайвоноти шаҳри Душанбе шумораи зиёди ҳайвоноти нодир ворид гардидааст. танҳо дар солҳои 2020-2025 ба боғ зиёда аз 213 намуди ҳайвоноти нодир оварда шудааст. айни ҳол дар ин муассиса 1089 сарҳайвон аз рӯи 136 намуд нигоҳдорӣ мешаванд. аз ҷумла намунаҳои нодир ва ҷолибе чун гурхар, паланги амурӣ, алпакаи амрикоӣ, кенгуру, мурғони қу, каргаз, калмурғ ва қумай имрӯз диққати меҳмононро бештар ҷалб мекунанд. масъулон мегӯянд, ки ҳар як намуди ҳайвон мутобиқ ба талаботи нигоҳдорӣ дар шароити махсус парвариш карда мешаванд. дар баробари зиёд гардидани шумораи ҳайвонот, корҳои ободонию навсозӣ низ дар муассиса вусъат ёфтааст. корҳои сохтмонӣ ва ободонӣ дар боғ аз соли 2019 оғоз гарда то имрӯз идома доранд. дар ин муддат барои ҳайвонот шароити беҳтари нигоҳдорӣ муҳайё карда шудааст. валерияҳои замонавӣ, гаштугузори паррандаҳои ваҳшӣ, хоначаҳои махсус барои нигоҳдории ҳайвонот ва дигар иншооти ёрирасон сохта шуданд. маслиҳати умумии боғи ҳайвоноти шаҳри Душанбе зиёда аз 4 гектарро ташкил медиҳад. соли равон дар ҳудуди боғ боз як иншооти нави замонавӣ морхона бунёд гардид. ин марказ барои нигоҳдорӣ ва намоиши намудҳои гуногуни хазандагон пешбинӣ шуда яке аз бахшҳои ҷолиби боғ ба шумор меравад. масъулини боғ мегӯянд, ҳадафи асосӣ танҳо намоиши ҳайвонот нест, балки ҳифзи гуногуни биологӣ, омӯзиши экология ва баландбардоштани маърифати экологии сокинон мебошад. бо татбиқи тарҳҳои нав ва густариши ҳамкориҳои байналмилалӣ, онҳо мехоҳанд боғи ҳайвоноти шаҳри Душанбе ба яке аз муассисаҳои муосири минтақа табдил ёбад.
با تشبوسی کلوبی والانتیرونی اکولوژی در نزد رئیس شهر دوشنبه و در دوره برگزاری ماهواره جوانان صبح امروز در پایتخت عکس اکولوژی تحت عنوان سازندگی و بنیادکاری رسالت جوانان برگزار گردید. چورابینی مذکور با استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان راه اندازی شده. هدف اساسی آن بلند برداشتن معرفت اکولوژی جامعه، ترغیب فرهنگ شهرنشینی و جلب ساکنان به خصوص جوانان با کارهای آبادانی و سازندگی ارزیابی می‌گردد. با مقصد بلند برداشتن معرفت اکولوژی جامعه، ترغیب فرهنگ شهرنشینی و جلب ساکنان به کارهای آبادانی و سازندگی با تشبوس کلوب والانتیرون اکولوژی در نزد رئیس شهر دوشنبه اکسیه اکولوژی دایر گردید. در اکسیه مذکور نمایندگان ساختارهای جوانان و ورزش، مقامات حفظ محیط زیست، ساحه‌های تندرستی و معارف، اینچنین کارمندان میلیسیای اکولوژی پایتخت فعالانه شرکت ورزیده برای تازه و آزاده نگاه داشتن کوچه و خیابان‌ها، محله‌ها و محیط اطراف سهم گذاشتند. اشتراکچیان با حس بلند وطن‌دوستی و مسئولیت شناسی با جمع‌آوری پرتاب‌ها آبادانی گرد و اطراف مشغول شدند. تدبیر مذکور در دایره نقشه چوب‌بینی‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه که با قرار رئیس شهر دوشنبه بخشیده به روز جوانان تاجیکستان تصدیق گردیده است، عملی شده، همچون یک اقدام مهم اجتماعی و اکولوژی ارزیابی می‌گردد. البته مطمئنم که در دیگر موردها نیز شهروندان شهر دوشنبه جهت آباد و زیبا و تمیز نمودن حدود شهرک و محله ها نزد کارخانه و صنعت ها و شفت راه ها چنین تدبیرهای اکولوژی را راه اندازی میکنند و این روند بخشیده می شود البته با تجلیل سزاوار جشن عمومی ملی، جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان که ما در پیشروی این جشن بزرگ قرار داریم. باید گفت که حفظ محیط زیست، نگهداری تازگی شهر و احترام به طبیعت از جمله وظیفه‌های مهم هر یک ساکن با شعور جامعه به شمار می‌رود. محض با چنین اقدام‌های سازنده می‌توان حس مسئولیت شناسی و فرهنگ اکولوژی را میان جوانان تقویت بخشیده، آنها را به دوست داشتن وطن و سهم‌گذاری در پیشرفت و آبادی آن هدایت نمود. اشتراکداران چورابینی ابراز داشتند که امروز جوانان تاجیک همچون نیروی پیشبرنده جامعه در تطبیق سیاست سازنده دولت و حکومت نقش موثر داشته با عمل‌های آبادکارانه و سازنده در رشد و شکوفایی کشور سهم می‌گذارند. اکسیه اکولوژی نیز بازگوی همین مسئولیت شناسی و حس بلند وطن‌دوستی جوانان میباشد. در فرجام مسئولان برگزاری چنین چورابینی‌ها را برای بلند برداشتن معرفت اکولوژی ساکنان، بهتر نمودن وضع محیط زیست و گسترش فرهنگ تازگی و آبادانی مهم ارزیابی نموده، تاکید کردند که اقدام‌های مذکور من بعد نیز به طور منتظم راه‌اندازی خواهند شد. در اساس نقشه چورابینی‌های مؤسسه دولتی ریاست کار با مکتب‌ها و انشاءات ورزشی شهر دوشنبه مسابقه ورزشی اوید به بوکس بین نورسان جمع بست گردید. مسابقه در فضای دوستی، رقابت سالم و با رعایت قاعده‌های ورزشی برگزار گردیده، اشتراکچیان مهارت ورزشی خود را نشان دادند. مقصد از برگزاری چنین چورابینی‌های ورزشی ترغیب و تشویق طرز حیات سالم، بلند برداشتن مهارت ورزشی نورسان و جوانان و این چنین جلب هرچی بیشتر آنها به مشغولیت‌های منتظم ورزشی می باشد. بینندگان ارجمند، در همین جا برنامه اطلاعاتی وقت به انجام می رسد. خیر سلامت باشید.